Lai pulan hayang subscribers lan naman moilan ta hadaba channel hayang hadaba video kaya pona yabu awang na chadam nang teman moilan na singa ana chaya laktina se karon yung ngalan atam hakaya benang Nagaland mong ma lengango pu ane lenglaklam highways chiang ma Nagaland Tiburi Chief Minister Tia Ziliang ibua tening Eden National Highways link pude lailak china nyinga dam pu ma awang na land compensation Kahtoknyu Ngaolan lam saubu ngin phabu soft ne myang lakse yangki Zonhibodo district me ahuna mo de baiwande Ziliang chaidam bua Nagaland cabinet meeting November 8 ni ngobu me Kahtoknyu Ngaolan land compensation phalak se soyangki haboi hadawa phalak kan ma hai phalak ane ngina government Ngaolan me ngopu kia hai phalak se yangki Kohadi me union minister Nidin Katkari phai meeting wande India central government Nagaland me lamma hai linglak haboi lam linglak chingna se Kahtoknyu chinga phalak wongpong se union minister ibu Ngaolan Ziliang kaya chaidam yangki sa dungoye land compensation sangsi manling ok pungonang tau chingna national highway sa manso pungonang central government lam nyua maya milling kana moilana Kahtoknyu jing compensation chiang me subsidia tailak chingna ibu chadam nang Manipur mangobo kukizo khongdap indigenous tribal leaders forum IDLF lane eman ngobo nyoi chingme self governed separate administration eman yingning de yoyoy administration chona ngolak se yangki India government yesingya boy ane singya boy hangoyeji emane yoyo administration chonya ngolak se ibu IDLF General Secretary Muang Tomping ibu Ngaolan ngoyangki Likyang vokte kaya lena daya boy central government Manipur chuhewan chingne hango maling tau dokte Kogizo community lane yoyo administration ngolak chingne yu ngoyangki Tauke likyang ni mong me government me bu hango Ngaolan yanang gama iman ying de yoyo administration chonyang ngolak se yang IDLF General Secretary ibu chadam nang Uttarakhand state me tunnel saubu Karlan 40 tunnel mong me trap yang ngoyang phai me ni pele ngoinang haboi government rescue team lan sa de ngoye 60 feet lubu tunnel me trap yang ngopu Karlan sa dong ngoy ngai na yok pu jingne noksa Karlan ane tau nyoy me ngopu public lan hadoba tunnel nyoy me protest ya ngopu inang protesta mamse twiling bulan ngai be ngopu jingne ya pu se ibu Ngaolan chadam nang landset lane climate change tang me ipua tenyi pu ju hewan me 1337 tons of carbon dioxide second jam teman karok me bu ngainang Hakia hango pawatik pu yenang maa 2041 to 2060 mong me wang sem pu Karlana ma lilak ane Kahtoknyu ma senyaw yang libu ngolak ki ngobu iyangki ane takhaiden cha lona tai bua 17% me bu 25% da onglak hayang tengki takhaiden na 36% me bu 37 da onglak ki ngobu lenselane ipu Ngaolan chadam nang Jammu and Kashmir mangobu Tota district में passenger pass yaibu में kada 37 libu and 19 kada maya pu Ngaolan chaidam nang 56 passengers kiyang Kiswa mebu Jammu da taibu pass 30 feet lubu wakte yayang ma pu Karlan libu and maya pu Ngaolan chaidam nang Mani halimni France Judicial Authority lan Syrian President Bashar Assad chingne arrest warrant phabu Ngaolan idam nang hadau arrest warrant phabua 2013 में Damascus में chemical attack ne myang bu में Syrian President hayang inaw Mahir Assad niyo omyangki hadau war crime में libu victims lan lawyer Ginny Sulzer and Clemens with niye mani arrest warrant issue ne myang bu Ngaolan chadam nang tenyi bu Kahtoknyu Ngaolan halan masonang laibu mulan de menyong panang